Reka nongere kubasuhuza cyane ndetse mbaye ikaze mwese muteze amatwi amakuru mashya please. Twerekeje amaso muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru akomeye cyane agiye kugaruka ku rupfu rw'uwitwa Laurent Desire Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu 1997 kugeza muri 2001 ubwo yapfaga, aho yapfuye urupfu rutunguranye ari mu biro bye mbega arimo yuzuza inshingano z'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru turayakesha umugabo witwa Augustin Kabuya, akaba ari umunyabanga mukuru w'ishyaka rya UDPS riri ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho uyu mugabo yagarutse kuri uru rupfu rwa Laurent Desire Kabila, ashinja Joseph Kabila umuhungu we kuba ari we warugizemo uruhare, ndetse akaba yanasobanuye neza ko impamvu uyu Joseph Kabila yahise ajya ku butegetsi ari uko yari amaze kwica se mbega mu buryo butunguranye, akaba ariyo mpamvu bahise bamunoma bamushyira ku butegetsi, kuko nawe ari umuntu wari ukomeye cyane muri ririya shyaka rya UDPS muri icyo gihe. Aya makuru yagiye ahabona ubwo bari ku cyicaro gikuru cy'iri shyaka rya UDPS, aho uyu Kabuya yagize ati ni gute umuntu ashobora gufata ubutegetsi binyuze muri coup d'etat atabigizemo uruhare. Ntabwo ari ibanga, Kabila yishe se Laurent Desire Kabila. Uyu rero uyu Kabuya akaba yarimo ahamya neza ko uyu Joseph Kabila ari we wishe se bitewe n'uko yagiye ku butegetsi binyuze muri coup d'etat, ndetse nta buryo na bumwe ari bwo bwose abantu bari kuza gukora coup d'etat ngo bice uyu Laurent Desire Kabila bahite bashyiraho umuhungu we, cyangwa se umuhungu we afata ingoma atagize uruhare mu icwa ry'uyu mugabo mbega ise wari usanzwe ari perezida w'iki gihugu. Kuwa gatandatu mu nama ye ya politiki isanzwe imbere y'abamushyigikiye, nibwo uyu mudepite ku rwego rw'igihugu yagerageje guha ishingiro amagambo yafashwe nk'igitutsi cya perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho yavuze ku wamubanjirije Joseph Kabila imbere ya diaspora ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'umukino wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Portugal wabereye i Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wanarangiye ziguye miswi igitego 1-1. Mu bisobanuro bye, umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi yerekanye ko amagambo perezida yavuze kuri Joseph Kabila mu by'ukuri yafashwe uko atari. Kubwe icyo perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yari agamije kwita uwahoze ari perezida imbwa, wari ukugaragaza ko ari umuntu ugomba kubahiriza amabwiriza y'u Rwanda uko yakabaye, mbega agaragaza neza ko uyu Joseph Kabila atigeze yubahiriza ibyifuzo by'abanyekongo, ahubwo we yayoboraga yubahiriza ibyifuzo by'u Rwanda. Ubona neza ko aricyo uyu perezida Tshisekedi yarimo amushinja. Mu nama yagiranye na diaspora y'abanyekongo muri Texas i Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze ko uwamubanjirije Joseph Kabila ari imbwa abanzi b'igihugu bashyize ku butegetsi nyuma y'icwa rya Laurent Desire Kabila kugira ngo bamutoze kandi bamukoreshe uko bishakiye. Mbega asobanura neza ko abishe uyu Laurent Desire Kabila aribo bahise bashyira ku butegetsi uyu Joseph Kabila kugira ngo bamukoreshe mu nyungu zabo bwite. Nanone kandi tugarutse ku ruhande rwa AFC M23, ibinyujije mu muhuzabikorwa mu bya politike Corneille Nangaa yavuze ko aya magambo ari ubuhubutsi kandi ari gashoza ntambara. Abona ko amagambo ya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi ari itangizwa ry'intambara, nubwo hari ibiganiro bikomeje byo gushaka amahoro. Mbega ku ruhande rwa AFC M23 bakaba babona neza ko aya magambo Tshisekedi yatangaje yibasira bikomeye cyane uyu Joseph Kabila ari amagambo y'urwango cyangwa se gushotorana, ashobora kubaho ubwo yasubiza ibintu irudubi, cyane ko haratangiye uburyo bugiye butandukanye bwo kugira ngo bajye mu biganiro by'amahoro barebe ko hari icyo bakumvikanaho, mbega impande zombi zibashe kuba zahagarika amakimbirane y'igihe kirekire bafitanye. Gusa ubona neza ko uyu Tshisekedi yakojeje agati mu ntozi, mbega nta buryo na bumwe uyu Joseph Kabila ashobora kuzicarana nawe mbega ngo bajye mu biganiro by'amahoro, mu gihe cyose uyu Tshisekedi akomeje kumugaragaza ku bantu mpuzamahanga nk'umuntu udashoboye, cyangwa se umuntu wakoze amahano, kuba ngo yarishe se no kuba
yarayoboye mu buryo budashimishije cyane abanyekongo, aho uyu Tshisekedi we abona ko yayoboye mu buryo mbega buha inyungu abandi bantu batari abanyekongo, we yita ko ari abanyarwanda. Kanda subscribe wongere usubira mu kanya.